Dia haduk mentah mengenai March ada apa sah yang kini ke estimated population ke Jingdon je kini diberi ke bapa HIV estimate dekat National AIDS Control Organization kedang kendai hajar laispa ni tu ahwan. Tiki beri ke bala register kita nak kini care support and center jadi haduk mengenai March ada apa sah kita hajar Praspa atau Daimut Kibalayak Kidon Siajar Praspa Kendai ku Anut Kiberiu Kibam dikenai kedawai Kibawan Bela register bagi dikenai kedawai ni orang ini lost to follow up Kidon Siajar Sauspa Anut Daimut West Khasi Hills Kidon Sauspa Anut Daimut dan di perkat Sauspa Anut dan kita kendai ajar ni semua bilang Duna Kena yang tu ifi bamenta ke haka dia jika district West Khasi Hills tu la sedang bani ki emerging pockets ini ki jaga ki ba kelas sedang dan ki beliau ki ba nang ni cucu ki Jepang dia si balai ki kelam tip na do mencuari ku ba la yo snow ki bukan nak khmat ki beliau ki ku ba no khmat man test status marketing dia yo ni sha no ben Kidan tu ki jaga ki kentuan ki bang ila sedang i belanang sedang pun ki brio bertray ki kamu yang female sex worker pat kunjul ki kena kita sedang mana ki jinji ki IDU population kena ba di drugs di bangin address bangin dak masa ki ni orang tani dan ki pun ki brio ki bang di dawai ki kena ki lost to follow up Kemengalia is Control Society ringkat bagani Kemengalia State Network of Foster People ni ringkat kang bangi la dan ke project ni orang linkage di project kang bangi det anwa di brio ni wan di volunteers dan ni MSNP bangi det di brio itu ki bangman sim dawai show bani wat dan mana dia ki siapa nika jaka GI semua nang bakin dua pan deep high dawai kuma pilai osno bala deep high dawai kan nika Jingdon juk nang Jingpang kahian ni orang ni ka viral load pun si test kita viral load si test sistem belum benar begini babon ibadi dikenai dawai dan das akabat junti new issue yang nang Jingpang ada suppression yang nang Jingpang yang dalam virally suppress tinggi si kemau si berkemau no banyak orang you is equal to you dan yang isu di kemudian transmit show di katakan di kebelang sultanat ba ladang berkat ba tes HIV kami orang ini agui mana langsung ke death sentence jadi semua ayat no kita minta pada dia ada ni kini kan treatment kini ART di kumta tamlong show kumta ada ke treatment bala dah di kena yung virus unsa long suppress but transmit